uyu munsi ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 11 abanyamerika bizihije umunsi wahariwe ba Sekombata. Uyu munsi ntabwo wibutswe gusa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo wabaye no mu bindi bihugu byinshi birimo ba Sekombata barwanye mu ntambara ya mbere y'isi. Kuba uyu munsi wizihizwa kuri iyi tariki hari icyo bivuze. Byatewe nuko ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1917 umunsi umaze kugeza ku masaha 11 arenze iminota 11, amasezerano y'amahoro yari yashyizweho umukono n'ibihugu byari bishyize hamwe yatangiye gukurikizwa mu Budage. Ibi byarangije intambara yamennye amaraso muri icyo gihe, maze yitwa intambara yo kurangiza intambara zose. Nubwo abantu batangiye kumva ibintu bishobora gutangira kugenda neza nyuma y'uko aya masezerano ashyizwe mu bikorwa, nyamara nta myaka 10 yigeze ishira hatabaye intambara. Hari intambara zabaye muri Korea ya ruguru, Indochine, mu majyepfo ya Aziya na Balkans, mu majyaruguru ya Afurika no mu burasirazuba bwo hagati. Nyuma haba n'iya kabiri y'isi, ariyo yabaye rurangiza mu guhitana umubare munini w'abantu. Muri izi ntambara harwanye kandi hapfuye abasirikare benshi ba Amerika barwaniraga igihugu, abaturage bacyo n'amahame yagenderwagaho icyo gihe. Muri uyu mwaka harizihizwa isabukuru y'imyaka 80 y'ibikorwa bya operasiyo bise Overlord. Muri icyo gihe nibwo Uburayi bw'Uburengerazuba bwatangiye kubohorwa, kandi icyo gihe nibwo habaye igikorwa gikomeye kurusha ibindi byose bya gisirikare byabayeho muri iki gihe. Ni ukuvuga igihe ingabo z'ibihugu by'ibihangange zageze ku nkombe za Normandie. Aha niho bivugwa ko habaye igitero cya mbere gikomeye kurusha ibindi byose byabayeho mu mateka y'isi. Mu nyanja no mu kirere, abasirikare b'ibihugu bishyize hamwe bagera ku bihumbi 160 bagiye ku rugamba ntibataha. Perezida Joe Biden yavuze aya magambo ari mu muhango wo kwibuka Courneville-sur-Mer mu Bufaransa. Gusa hari n'abandi benshi barokotse uwo munsi muremure, bakomeza kurwana amezi menshi kugeza batsinze. Uyu munsi ari kumwe na Visi Perezida Kamala Harris, Perezida wa Amerika Joe Biden yasuye irimbi riruhukiyemo abasirikare riri mu mujyi wa Arlington muri Leta ya Virijiniya. Biden yashyize indabo hari imva z'abasirikare nk'uburyo bwo kubaha icyubahiro. Uyu niwo munsi wabaye uwa mbere yagaragaye ari kumwe na Visi Perezida we Kamala Harris kuva atsinzwe amatora yarimo yiyamamariza kuba perezida. Harris ishimwe, Ijwi ry'Amerika.